katamungan, pagmasusyan tayo po ngini, ing kadwang pulot siya madomingo ning karaniwan na panahon. Pakiabetala po king kakatang kapag masusyan rin makatuking intensyon. Para king kapasalamatan ng Atoy and Mina Bustos, Marlon Joyce and Ira Thakdol, Lito and Lori Zapanta, Mr. and Mrs. Alvin and Teresita Lakyan, Sam Hanea Lakyan, Jillian Fiona Lakyan, Kitchen Deluxe, Alice and Rene Lugtu and family, Rachel, Lovely and Christian, para king kapasalamatan king Aldoning Kebaytan ng Hilaria Ponce, Alice Bagares, Mario Layug Operanya, para king personal akayadwana ng Mark Homer Munoz, Herminio Lynette Nucum and family, Eleanor Ventura, Jeremy Robes, Arman and Mariette Nang, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Patrick and Sarah Gokinko, Jerry Reyes, Maria Dominic, Divina Rivera Sambile, Virgilio Batulanon, Enya George, Anthony Chase Coco Gozun, Pat Ahos, Lamberto Panlaki, Alejandrina Buenabajo, Rosalita B. Torres, Eric Jimenez, Angelito Miguel, Divina Gracia Carbunco, Edel Umlas, Gloria Panlilio, Ernesto Dizon, at hanggang kakaluguran at kamag-anak amasakit. Para king alanganggang kapaynawan ding kapatadtamong mayango na biye, Victor de la Peña, Ella de los Santos Dael, Engineer Donato Dizon, Eller Vitug, Marcelo Regala Jr., Lucia V. Tuazon, Joel G. Clemente, Glenn Pangan, Delia Tamondong Foxworth, Remedios Saldana Kalilung, Rico S. Kalilung, Rita Kalilung Hurtado, Faustino Santa Maria Jr., Luciana S. Olalia, Elena Parico, Vicente and Ellen Tamtangco, Alex Resurrection, Alejandro and Milagros Resurrection, Maria Teresa Morales, Magno and Francisca Hipolito, Demetrio Gutierrez, Elvira Gutierrez, Florencia Gagi, Erlinda Gagi, Refino Gagi, Janet Gagi, Francis Gagi, Dolores Gagi, Felipe Naku, Trinidad Naku, Lucina Naku, Oscar Naku, at ding sa Blancaladwa king Purgatorio.
Talakad tapot ikantatayang dalita pamuklat. Kiligyoning igpa, poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayungan. At kaya ka timurin. Good morning po. Good morning po, Amo. Pagmasusyan tayo yung kakatang misa, mitmong kapasalamatan. Kanakanta mo yung grasya ng Diyos, kakata mo king Aldo. At karing panahon may kasalat tamon may kulang. Sisyan talat, panggulutan, ng kakatang kasalanan. Itangan po. Magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, King isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nitay panigapuko ka Santa Maria ang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang Ponsanto, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, sa ginutamo. King Diyos, ang mayupayang tutu, pakaluluan na katamo, at yung pangapatawad na rin kasalanan tamo, dala na tangan sana, kimbye, alanganga. Amen.
manalangin tamo. Ganakan tala po, di kaya tamong panalangin, di kaya tamong intensyon, di kaya tamong misa. O Diyos sa ginumi, igparing sabla, ingatan mo kami lalam ni kaya kang pamanampon, at magdulap king kalalaman ni kaya kang ming puso. Ilakob mo la ing dalumdum makakilala kaya ka, at ipawi mo ing takot apapampan kaya kami king panimanman mo. Iti adwan mi kapamlatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang ibat king libro ning Propeta Isayas. Pinili ning Ginoo isiro ban maging ari. Tildwane ning Ginoo ban sumakop karing bansa. Tiburane ban lubasan na laring ari king upayara. Ibuklat na la ning Ginoo ring pasbol ding syudad para keya. Ngana ning Ginoo kang siro. Awsan da ka bansaw panme ing Israel akakong talasuyo. Ing balen a pinili ko. Pigkalubanan da kang maragul adangalan. Bistaman kaku alakang kabalwan. Ako ing Ginoo. Alanang aliwa pang Diyos subali kaku. Ibiyako keka ing sikanan akekang kailangan. Bistaman kaku alakang kabalwan. Iti daraptan ko ban ing balang tao ning mabilog ayato, akilala na king ako ing Ginoo, at alanang aliwa pa subali kaku. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing pakibat tamo, purian yu ing ligaya at karangalan ning Ginoo. Purian yu ing ligaya at karangalan ng Ginoo. Dalit kayong bayong dalit king Ginoo. Dalit ka king Ginoo o meto yatu. Ing kayang kayupayan karing bansa ipasyagyu. At ding makapagmulalang dapat na karing sablang tao. Purian yu ing ligaya at karangalan ng Ginoo. Uling ing Ginoo maulaya at sukat yang purian. Sukat yang galangan, migit karing aliwang Diyos-Diyosan. Ding Diyos daring pagano, Diyos-Diyosan lamo. Dapot ing lina lang king banwa, ya ing Ginoo. Purian yu ing ligaya at karangalan ng Ginoo. King banal agayak, samban niya ing Ginoo. Galgal ka arapana o meto yatu. Karing sablang bansa sabyan yu. Ing Ginoo ariya, king mitmong katuliran, sablang tao kaya lang ukuman. Purian yu ing ligaya at karangalan ng Ginoo. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao, Tesalonica. Ibat ya iting sulat kari Pablo, Silvano at Timoteo. Mi paralaya karing miyembro ning iglesia, karing Tesalonica, ding pinili ning Diyos igpa at ning Ginong Esukristo. Manano na sanang ing grasya at kapayapan, mibiye kaya kayo. Parati kaming pasalamat king Diyos, king uliyo, at yayabera kayo king kaya kaming panalangin. Kaganakan ming alang patugot king arapan ning kaya kang Diyos at tigpa ing kaya kong mayap adapat, abunga ning kaya kong pamanyang palataya. Ing kaya kong kapagalan king agyag ning lugod, at ing manatili yung kapanaligan king Ginong Hesukristo. Kapatad, balumi king ing Diyos kaluguran na kayo at pinili na kayo bang maging keyo. Ing mayap a balita, alubos ming panwalan,
Pisyag miya, emu king salita. Nune king upaya, at kambe ning pamatutu ning Espiritu Santo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos, talakad tapuban parangalan ning maya pabalita. Sunlag ko king yatu ang timoring batuy na babyesala, kabang ang panganan niya king amanong babyebye. Inggidu manatili kaya kayungan. At kaya ka ang timoring, Pamamasa king may pabalita at pangkang San Mateo. ligaya kaya ka o Ginoo. Meko laring pariseo at inisip da paralan lang makananong kareng arakap de Jesus. King kayang pamagsalita. Kay ba't nanita tiburan dalang makikit kang Jesus, ding karelang alagad at mapilan karing tauan ng Herodes. Sinabi da kaya, Maestro, balo mi po ing tao kang tapat, tuturo king sablang katutuan, king kaburianin Diyos. Emu para king tao. Kayo biyasang mga birang kainuman, pablasang pare-pareho ing laweyo karing sablang tao. Sabihan niyo na mo kay kami, king kaya kang pamalak, labag king batas tamo ing mamayad buwis, king emperador ning Roma o ali. Dapat balo ng Jesus sing marok ing karelang isipan, at nga nakarela hipokrita, bakit buriyo kong pakirakpanan? Pakitseka ko ing metong akwaltang pamayad buwis. Inyang inabot de kaya ing metong abariyang denaryo, nga nang kinutang karela, kaninuya ing larawan at lagyo ing makatatakken. King Emperador Caesar, ala. At nga nang Jesus karela, nung makanyan, ibiyeyo King Emperador Caesar, King Emperador, at ibiyeyo King Diyos, itang King Diyos. Kapatading may pabalita ni kayatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Ilagyo ng igpampo ng anak, panimba ng Espiritu. Amen. We belong to God. King Diyos tamo. Ngayon po, king panahon tamo, we often are very polarized. Tam polarized ang hindi kakawani tamo ding extreme affiliation causing division. Hindi kaka-division king kakatangbiye. What's your position in this issue? Are you in favor or against? Ati mo, king gera, king Israel, ang pong Gaza. May nasa, takal siguro kaya katang, mas malapit lang kaya katang kasalpantayanan kareng taga-Israel o Judaism is offshoot of Christianity. Wala mo, mas malapit ta kareng Hudyo. Pero tingong kilalang Pilipino, Kapampangan, kaluguran ko, pauna ka na Palestinian la. Itatangda, Palestinian, Imada, Kapampangan yan. So, syempre, yung sentiments da, kitang karelang kapamilya. And they feel discriminated ng yang chula America. What ang pisabihan tamo iti, they can be divided. Nengay,
muna making gera king is Russia ang popaking Ukraine. Ang gera, pero kay panibataning eda pa mi kasundo kay sabihan. Kanino ka? Ang yang politika, kanino ka? Nang kay siyempre, ating kang piniling kapitan, ating kang piniling kagawad. Muala kong kapatid me, kamag-anak me, bayo me, papa me, pamilya me. Tapuala ko ito. Potang nang kay, pwede tang mibadbaran, pwede tang mipagsakitan lo, o magsalitang masakit king balang meto. We divide ourselves with these opinions. But sometimes these divisions can escalate to extreme behaviors, including violence, conflict, and even a full-scale war. During the times of Jesus, tiyata panahon ng Jesus, impisabihan mamayad tamong buwis, kang Caesar, o lita mamayad, maragulyan pisabihan. Uling Caesar, emperor na ng Roma, o nang ila, taga-Israel la, o tatsula Roma, kasi sinakop din Israel. Wala mo, itamo, Pilipino tamo, ating panahon, sinakop da kataring Kastila, ating panahon, sinakop da kataring Amerikano, ating panahon, sinakop da kataring Apon. Ingkutang, mamayad tamong Biscarela, oli. Gusto sinabi mong, tama mayad, ba, o tadakpan da ka rin sundalos da rin Apon. Gusto sinabi mong mamayad ka mo, ba, sakit no malub din Pilipino kaya ka, o talakang nationalism. May kaluguran ng bansa. Makanya yung kabilyan ng Jesus. Nung mamayad kang buwis kang Cesar o Ali. Uling Cesar is a foreign emperor. Anya, pagkibatan ni Jesus. Pagkibatan. Uling baluda, pang may kibat siya, miyabaya mo kayong pisabyan. He did not directly answer whether he is for or against Caesar's taxation decision to pay taxes. Instead, he expanded their viewpoint by responding to the question with another question. Uling kukut nande, may kibat siya. Kitna nala naman. Ana, kanino ya imahin o kanino ya pirma? Lagyu, ingatsukeng bariyang ayan. This approach made them consider what belonged to Caesar and more importantly, what belonged to God. Tinan nyo kung bariyang ana. Give me a coin. Kira ka lang karayang bariyang. Kaya karayang bariyata mo. Atin lang makatatak itsura. Deng kaya katamong national heroes. Kira ka lang. O nang litig, wada niyang agila pining. Kaya katamong dati bayan nila talaga. Pero nung lalo nila po din technically, deng pera tamo, they belong to the government. Anya po tang luma na yung 20 pesos mo. Luma na yung 50 pesos mo. May gisi-gisi na yung dinalan. Kunanan ng gobyerno pasibayo. Palitan na lang. Kasi karelaking yung gobyerno rin. Anya bawal itang sisilaban mo rin pera kayong publiko, kayong YouTube. Kaso ka kasi these are properties of the government. Anya na kabis na may kibat Jesus O kanino yan na, nuya wari ba tita? Ninong ginawa ka nita? In Roma, subliya kaya nga na. Give to Caesar what belongs to Caesar. Pero tinya ba tiklong? Naman sinabing mamahit kami, ibiyan mo kaya yan Give what is due. Giving back. Pero sabi ng Kristo, tinya pantiklong. Pero, ibiyan mo king Diyos nung nano ing king Diyos. Whose image is stamped in that coin? Whose image is imprinted in you? What belongs to Caesar? We give to Caesar. What belongs to God? We give to God. Dapat kanino yawangis, itsura, ingat yung kayong bariyo. Kira kalan po, atikang anak, atikang apo. Ing mumunang kutang, ninong kawangis na. Uy, kawangis na yung apo na. Len may ngarong na, Len may ngarong na. May masyadong kakakiting ngarong na. Ay, kangapo na yan, len may kule, kule. Kabalat-balat na yung lola na, maputi.
Kawangis kay nga po ko, kawangis kay nga na ako. O iteng buli na sabihin ng pamilya. Itang kawangis. Kalupa. Pero ngeni, we are identified with our image. Depende nung nukaring ka. Makanyan tang ngeni. Aliwan tang kawangis na imamo, kawangis may tatang mo. Nengkay manaliwata aske, kimbiyata mo. We become aware of the image we project and whom we represent. The image shaped by our own clothing na nung susulod mo is symbols of what we wear, the vehicles we drive, and the brands we promote as we prefer them, using them. Some people actively shape their public image. Dahil aliwangin itang nung nanula itsura at ilang ausan na spin doctors o itang ausan ng PR staff. They manage your image or they build up your image. Nung burid ang palto kang matagumpe, palto da kang biyasa, palto da kang mayap, detang retrato mo, panilang mayap makanyan, panilang sasaw. Kaya kayo man, kayong Facebook yun, di ba? Di kayong image. Nang kayo filter yun pa rin image, diba? Mas malago kayo, masantik. Nanin papakit yun kaya kayong retrato. Siguro, itang tsuko kayong masantik ka lugar. O may masyal kayo. Masantik okay mo. But more than the image they convey, it's also important to show nino ika. Your image reflects who you are. Mo itang itsura mo, maputi ka, malago ka, masanting ka, masaya ka, kikya kang itsura. Pero sana mas malala makita mo, kanino ya itsura, ing makatatak kaya ka. Potang kakakita, kanino nga kakita. Kunyari mo itang bariya, may nakit kang bariya, nino nga kakit mo kayang bariya, isisar. Pero ika potang kakakita, kanino nga kakita. Nino imahin, whose image do they see in you? Sana kakita yung Diyos at tutupin, kawangis tayong Diyos. Sana yung wangis at asken ng Diyos at tsukaya ka. Ko pumimuan Neng kaya tigkasep yan, kanita pa, kay Kapampangan Pilipino. Mabuti pa ang pera. May tao. Di ba? Ngayon, pa, mabuti pa ang pera, may agi lang. Pero mabuti pa ang pera, may tao. Pero ang tao, wala pera. Nepo. At niya yung itsura. Pero, neng kahit malyari mo naman, kimbiyeta mo, kumi mo, Buta masyado kang sakim. Butang tinalang kang pera, mo na bibili. Mari mo kako. O kay pamilya, ka magdaki, ka rin kapatid mo. O ikaw makwalta, kaya kami kapatid, mo susupan masalese, rin kapatid mo. Kanako, kako. At tina ka, buri mo, kaya kapa. O ilamang kaya ka, buri mo, kaya kala. Nangaus na rin tao kaya kanita? Sorry naman, medyo masakit siya ng bagyan. Lupa yung... Wow, kayo sinabi kanita, luwaya ko. Potang makanyan, masakit ito rin. Pero kayong totoo, lawin niya po yung Genesis. Genesis chapter 1, verse 26 to 28. Kanitang lelang nakataning Diyos, ikikatang Diyos, ikpang tagapaglalang, lelang nakatamo, kayang wangis, at kayang mugis. He created us in His own image and likeness. Nga na po, let us make man in our image according to our likeness. Let niya po ito. In Diyos, lelang anak tamo, kawangis na. Tama kiwangis ka rin aliwa. Buriyo ka niyan, kawangis yung rin artista buriyo lang, kawangis may tang akagityo kay Korean idols yun. Okay muna ta, pero sana king pilubluban tamo, ingas keng akagit din Diyos. Putang kakayarap na ka, kakawangis may Diyos. Naman ta, mag-Diyos-Diyosan tamo. Itang kawangis may Diyos, keng gana ka, keng kababanlog, keng kapatawaran, keng pamamye, keng saya, keng kapayapan, keng tula. Uy, ting kawangis tayong Diyos. Putang atsuka, bala mo yung Diyos. Kanita po, bayo kumiyasain kaya tisapang bato. Kaya king Holy Cross Parish. Anam ko pong banwa, miyasain St. Jude. St. Jude. St. Jude, nung akit siya po, metong niya kareng
apostoles ng Diyos. At po tangangin may St. Jude, atin niyang medalyon, atin niyang medal. At itang medalyon na, atsuya ka rin ni Jesus, the medallion of St. Jude. Nano sasabihan na St. Jude? Puri kaya nga kawangin si Kristo. Kristo, yung susulot ko. Ingugis at lupa ng Kristo yung atsu. Kaya aldoldo dadalana. Sana po tang akakitsu ko, akakitya naman ni Kristo, kimbiye ko. Sana makanyanya naman kaya katamo. Wa, tatalantang pera, wa, tatalantang upaya, wa. Wa, sige, tatalang komposisyon, wa. Wa, tatalang kayong obligasyon, wa. Pero sana, akakitde pa rin ng Diyos kaya katamo. King kasimplian, ganaka, kimbiyeta mo. May we become the image of God, not more, not less. Tayo naman mo magbanal-banalan, pero king kababan, king kayapan, at kapakumbaban. At yung meto nga kanta, siguro itang kasing edad ko, pupang patas, balo din kanta ngayon eh. Karengkeng stylistics. Yung title na The Miracle. Matuwa na yung kanta nga na. The sun belongs to the sky. The leaf belongs to the tree. The grape belongs to the wine. And you belong to me. Isn't it a miracle? It's another miracle. Thank God for the miracle. You belong to me. Milagro. You belong to me. Sana in Diyos yung magkanta kanita. Sana dandaman tayong Diyos, sabihan na, you belong to me. Imbulong, makatugulong niya kayong tanaman. Ingaldo, atsuya kayong banua. Ingubas, atsuya kayong penibatan. Pero sana ika, kanako ka, you belong to me. Sana we belong to God. We don't belong to Caesar or any Caesars in our time. We belong to Caesar. Ay, what belongs to Caesar? Nanuwari ken Diyos, sana. Give to Caesar what belongs to Caesar. Ikutang, nanuin ka Caesar. Itang bariya. Itang pera. Kaya ita, sige. Pero ika, you belong to God. You don't belong to Caesar. Election na po. Dati magigising ko kareng magrosaryo alas 6. Siguro kayo magigising kayo kareng magrosaryo na yung abak. Kasi kana ko'y trompeta dyo kay babo kong Katri. Ngayon magigising ko po kareng trompeta dareng tatagal. Barangay official. So okay mo po ito. Hanggang mo naman October 29 niya. Mantalang lalong akilala, tabalong tatagal. Po tayo mambalong tatagalan. Niya pa kilala po. Pag sabi ko po kareng tatagal, eko paisira. Eko mi panyira. In politika, lalabas mong kimbiyatam. Datang ipanahon, mag-retire kayo. Yan, tatang Diyos. Atsuya pa kayo. Kanitang minuna, retsula pa rin minunang tinagal. Datang ipanahon, mag-retire tamo. Kabaryo, tala pa rin din. Baka kamagana at kalugur, kaya beta kayong pasamban. Talk about the issue. Itangan, we belong to God. Eh, masasabihan, kaya Nico, kaya taka, kaya maluto, kaya maputi, kaya green, kaya blue. Ali, o sige, o. Kapang election. Pero kayari, metong tamo mong baryo. Metong tang katawa ng Kristo. Saub-saub tamo, baka nita salese yung baryo tamo. Eh, kaya katao, para ka rin susunod na lahi. Kaya nga anak neta lulual po, natuturo tala kita. Bangatin niya kinabukasan ni kaya katamong parokya. Anyapin sana, sabi tamo, we don't belong to Caesar. Wa, makaya magobra taging gobyerno. Wa, sumuyo taging samban. Pero balo tamo, iningan, pupunta kay nga pong Ginoo. Buri ko po magyari, kaya tang meto nga kwento ng San Francisco de Assisi. Kilala niya po si St. Francis of Assisi? Kilala niya po? Taramdaman niya? Si St. Francis hanggang ngayon, timang Franciscan order na congregation at imparing Franciscano. Hanggang ngayon, timang pari at Madre Franciscano. Bali po si St. Francis,
makwalta lang, makwalta ang panahon daw. Milyonaryo lang po, nung pakakayan mo siguro. Balo yun, anong negosyo na rin pamilya ng San Francisco? King Assisi? Gagawa lang pong tela. Textile maker lang po. Gagawa lang tela. O ngayon, gagawa kang tela, siguro makwalta ka pa rin. Kanita pa kaya. Maybe St. Francis, 12th century. Ha? Kanita pong may bayad siya ba? Makwalta lang, makwalta. Gagawa lang tela. Kanita kasing minunang tela, balang balitang sako, sako magaspang. Wa, kanita mo dating tela o nang ila, masanting na yung tela ta, di nang kule. Yan ang kakwalta kay Europe, kay Italy. At kabirin yung anak ng Francis, sisimbaya, kalupayo, magserve kay pisampan. Mga diyang mga di, sisimbaya. Ang pupasasaw piya ka rin kalulu. Nga ng tatana, Frances. Panga sisimba na kasisimba, mga di na kang mga di, sasab ka rin kalulu. Lakoda ka mana. Buri ko kaya ni kang negosyo tamo, kaya kang negosyo tamo, makwal tata mo. Ipamana ko kaya kay ni, ikang anak ko lalaki. Nung nga katinok ng sisimbang po, mga di po, sasab ka rin kalulu. Lakoda ka mana. Aro? Siyempre, maragula pera ito. Eh nasa bali, nung alam masyadong papamana kaya kayong tata mo, okay, pero maragul. Nang gawa ng Francis, bali po, sabi da, kaya ngarap ng tata na, tang, kaya kaning kanako. Kingwaning kayang malan, likas na eh. Likas na yung malan ah. Di nauna kang tata na. At saka meko kayang baleda. Tikyanin Diyos, at binyen na yung sarili na kaya nga pong Ginoo. At may tatagyang kongregasyon na nagkatsang kapatid, brothers, at tiro ding salita ng Diyos. Ngayon ko tang, kilala yung St. Francis o Pasisi? Wow, o nung kaya kata Santo Papa, pepalagyo pa kaya, Pope Francis. Baray nga lang anak yun, pepalagyo ka rin, Francis. Kiko. Pero kutang, kilala itang makwalta ng tatang? Ikitsune-tsure itang milyonaryo ng tatang? Etane kilala, etane balo, kaya kakwalta na. Balay mo rin makwalta ilang agagan na kada, ali. Olay may tatang na, tayo mang kilala, kakwalta na kakwalta. Ingagan na katamo yung taong memye lubusan, king sarili na ken Diyos. Kapatid, kanino ka? Sana mo sabihan kang Cesar ka o kaya kang yato. Kenta mong Diyos. Kenta mong Ginoo. Kilagyo ng igpa. Pananganak. Panimbalan ng Espiritu. Amen. Ipasyekta mo po yung kaya katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, ipang mayupayang tutu, linalang King Banwat Yato, at kang Heso Kristo, anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagli king upaya ni Banal Espiritu, mi bayit kan Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king Cruz, mete at mi kutkut, tinipaya karing mete, king Katlong Aldo, sinublia mebye, pepayta siya banwa makalukluk wananing Diyos, ipang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum karing mabiyempon menga mate. Sasalpantaya ko, King Banal Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak ding Santo, King Pangapatawa daring kasalanan, King Pangasubira mieding mete, at King Bie Alananga. Amen. Ganakan taya yung kiratang bansa, at yung kayang memalen arapanan ng Diyos igpat. Pasalamat tamo para karela at para yung kiratang sablang balayan. King balang palalangin nga tapong mga makibat, manalangin keke ka o Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Manalangin kay ka o Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Bangnuman ka rin, keti King Yato, ing iglesia makapagsalitayang alang takot, para king kapayapan at para king karapatan at dignidad ning tao, manalangin ta king Ginoo. Manalangin kay ka o Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Bang ing katuliran, lugod at katimawan,
yaing maging batayan ning kaayusang panlipunan, king yato at king kekatang bansa, bangding sabla, malyari lang me king kapayapan at kapanatagan, manalangin ta king Ginoo. Manalangin kaya ko, Ginoo, pakiramdaman may balayan mo. Bangding sablang memalen, mika masolo lang paakibatan king balen, at aktibong maki talimatam king ikakayap ding bansa, manalangin ta king Ginoo. Manalangin kaya ko, Ginoo, pakiramdaman may balayan mo. Bang in Santa Iglesia, king kekatang bansa, talakadyang patutu, king kayaryaning Diyos, karing hanggang balayan, keti king Asya, bang in kekatang indung balen, mika marangalyang papil, king pamilyaring bansa, at sumaupyo, para king kapayapan, at pamisan metong, ning kapayapan, at king yato, manalangin ta, king Ginoo. Manalangin kaya ko, Ginoo, pakiramdaman may balayan mo. Ngeni po, adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. O Diyos, kaluguran may tao at tao yang kekang pagmasabalan. Daptan mo makirake kami sana keka king pamaglingap kapamilatan ng anak mo ameging kalupami. Itiyadon mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing liturhiya ng Eukaristiya. Tingkya katamong pamilya ni Domingo, apin pureng Miranda family. Ray Miranda, Agnes Miranda, Rencarela pong anak, Ray JC Von at Rockwell. Manalangin kayo, kapatad, banda ating kikatang daon, matanggap larapan ng Diyos, ikpang may payang dudok. Tanggapanes sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo, king kapure ti kiligaya ning kayan lagyo, king kakatami ka sa plala ting mabilog na Santa Iglesia. O Diyos sa ginumi, manan na sanang deting ay nayampang mi, yatad da ke kami ing lugod mo at kapatawaran, at ibiyene ke kami
ing kalayan sumuyo keka kapamilatan ing biyem. Iti aduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili ke kayungan, At kaya ka ang temuri, iyat nayo reng pusuyo. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayo yung Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin. Oik pa, Diyos ngalangang at lubos maipaya. Inyang mi kasalala rin kaya kang anak at mi parayulak ing siping mo. Binalik mong pasibayo kaya ka kapamilatan indaya ning anak mong mapaminto at ing upaya ning banal na Espiritu. Tinipon mo rin kaya kang anak kaya ka Santa Iglesia. Ban maging metong laig pa antimo nung makanano kayong metong ika imbugtong mong anak ating banal na Espiritu. Ulinita kambeding sa Blancoro ring angel karin banwa. Daralit mo kaya kang ligaya lain makyabe king alang tuk ng pamamaya kapurian kaya ka at ngamingan kakanta. Deta pong makasiklod, kabit tala puring unang tanggamat, malapit king katang puso. Tunay kapin balaloig pa, igang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo. Ban para kay kami malyar lang katawan at daya ni Ginuming Jesucristo. Bayan mi daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan, tingwaning tinapet pepasalamat siya kaya ka. Piraso ne at binyen karing kayan disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan at kanan niya iti ganahong katawan amidaon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay bating apunan kingwaning kalis pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti iting kalis nga na akong daya ing daya nimbayo at alanganggang tipan amibubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao ban kanita mi patawaran la rin kasalanan dapta nyo ite bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayo po, misteryo ni Kasalpantayanan. Yang ini gaganakan mi oig pa, kamatayan at pamanyubli ng mebye ng anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapay ng biyat kalis ng kaligtasan.
Lain ming pasalamatan kaya ka, pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami ang sanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami ating metong ning banal na Espiritu. Ganakan me o igpa, isang iglesia mong mahalaganap king meto yato. Ban mi ganap king lugod kambe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa, Torrentino, kaya kaming Arsobispo, ding sablang parya, ding malugod na susuyo, sasaw, lalo na kaya kaming parokya, keti king Banala Cruz. Ganakan mula naman ng kapatad ming pepainawan at maninayang subling miye, ading sablang mayango abye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya berang Maria, Birhenin Dunin Diyos, San Jose, kayang esposo, kaya bedaring apostol, ading sablang santo, tinupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Kristo ang kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, igpang mayupayang tutukagom ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Anak na kataning Diyos, kawangis tayo sana, king kaya katangig pa. Manalangin tamo, king tiro ng Isus kaya katamo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malagod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ba't king kasaupan ni kaya kang pakalulu parat kayong ikabos king kasalanan, at binigtas king sablang kaligaligan kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Kristo kaya kaming talapangabos. O ginuming Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babaya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ng aming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo pong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyan magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sana kaya kayo. At kaya ka, Timuri. Pasyag tamo po, mikakalugod tamo, misasan metong tamo, king kapayapan. Kapayapan po ako.
Nyo'y kordero ning Diyos, nyo Jesus, amilala ko king kasalanan na ningyato, nuan na rin mayaws, king apunan na ning kordero. Ginoo, eko matampan tanggap keko, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako.
bayo po yung taluing panalangin at bendisyon. Hindi ko mo pumapila na importanteng announcement. Sunod-sunod ko na lang mo po kayong October 25. Atinta mo pong misa para kareng hanggang kandidatong tatagal posisyon kingyatang barangay. Kareng kapitan, kareng kagawad, na po kareng SK. Ita pong misa ng alas 6, si Daon Taya po para karela. Abe-abe tapos simbaketi at bendisyonan da kayo po. Api sabi mi naman po, kaya tradisyon yata at tukyan ko na po. Dinantalang mapila na oras din kaya tang kapitan ilang magsalita for after the mass. Na po, pakiramdaman tala, abe-abela, mumetong impisamban isa neutral ground. Na po, kaya katamo yan. So, nung bisa ko pong simba, agad ako simba. Baka dito misanan, dandaman nyo lang po rin plataforma rin kaya katang tatagal. Then tala pong oras, siguro 5 minutes. At for that, we get to know all of them. Misanan kay isang bandam. October 25, 6 o'clock ya po yung misa. Kadwa po, October 29, Domingo ya po ini, alas 3. At itapong Holy Wind. Deng anak, mag-costume lang santo o banal na tao, kaya rin anghel. Ila pong magparada kayong lugar tamo kabat ng organizations, magkaroon lang pong balamot treat or trick. Kasi po itatang mamiyala pong candies. Kaya nga nakabat magdalala pong mikabuth la at ating judge mamili nung nino'y sinambot. Kaya ba't kaya nga anak mo naman simbala kanita alas 6 ning misa Domingo. Kaya ba't din ang talang award ang desisyon da rin judge sa Penyambot. Kaya ba't po October 30, uling eleksyon niya po ita, magmisa ko po alas 7 ng abak kini. Ene po gat panapon. Ing misa tamo po kayong October 30, abak ya pong maranon. Baka nita nung magboto na kayo, nagkadang aliwa, wala lamang kaya magboto. Timo po ako, muli ko po Florida, magboto ko po kayong barangay mi. Pote ko makapagbalik itang alas 6 nung matraffic. So, alas 7 ng abak, October 30 misa tamo. Kaya ba't po itang November 1, at intapong misa kay sementeryo. Yung misa tang November 1, kaya niya po sementeryo, alas 7 na po ng abak. At simbata po ka rin, pamapali kanita. At kaya rin po ng misa, din kaya tamong EMHC. So, panda ko po, mamendisyon, karin kaya katamong mayang ubiya ka rin. Yari ng election kanita, pwede na ko kanita mag-bless pa si Bayo. So, panyo kami. Ngayon, 5 na laro gureng EMDC. Ulang lang. So, ito po yung announcement tamo. At katatawlian po, at ikumburing pasalamatan na sinuyugin kaya katamong parokya o tayo manakakit, pero sisimbala kit, ibala mo ka parokya tanala, pero manibatan la pa kayong aluang parokya at mag-meeting la kayo ni prayer meeting, mag-organize la po itong Domingong gat panapon lalo na. Pero mumuntala po abroad, puntalan do rin karelang anak. At puri ko pong pasyaging kapasalamatan kong personal karela at kay katang parokya. Ila po rin Couples for Christ chapter head, Herer, Ener, ang po po'y Mayet Herrera. Pwede kong talakat kong Ener? Sula po kayo tanggulo. Talakat kayo kong Ener? Dakal salamat kaya kayong kasuyuan kaya katamong parokya. Bala mo kaparokya tana lang yan pang manibatan lapakeng marayong lugar ne po. At po tangkayari ni Misa, I will bless you in thanksgiving for our community. Iti po rin kaya katamong announcements at sana po will be makabay po yung holiday ngayon eh. Makabay nga lang klase, habi ko. So sana at saka pala itang October 26, Huwebes siya pong bengita at yung pong seminar, makabli ang balang orientation keng PPCRB, Paris Pastoral Council for Responsible Voting. Nung alako pong kamag-anak tatagal, alakang kapatada tatagal, pamilyang tatagal, encourage ko la po mag-volunteer tamo po keng PPCRB. Represent time pisamban ka rin, ang po kening. Deta po daw man, tama kayabe kayong politika, pero nung atin lang kukutang alagyo, tig malilili, ating ibat ka rin aliwang lugar, magboto laketi, aso pantala, ita po yung kakatanggawan. At sumaup tamo ka rin teacher.
Kasi rin ken depet, they are commissioned with the COMELEC. Ita naman po, kay pisang banso, pantala po, yan pagdala talang marimlandanong. Ang po pa pong merienda no sakali man, kailangan da. At itang po kay pisang ban, bigay orientation, tamo po, registration, October 26, after the 6 p.m. Mass. Amen? Datang na po rin mamaya orientation from the Holy Rosary Parish, King Angeles. Talakad tamo po. Manalangin tamo. O Ginu, manan na sanang iting Eukaristiya, sa upantaya, sa upana kaming manatiling tapat keka. Ituro mo kami sanang kindalan, painturo, kimbye, alanganga. Itiaduan mi kapamlatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo, manatili kaya kayo nga. At kaya ka timurin. Bendisyonan ako ng Diyos. Bendisyonan rin kaya kayong pamilya. Kilagyo ni paampo ng anak. Parimbalan ng Espiritu. Amen. Makiwangis tamo king Diyos. Lelangan na kataning Diyos, king kayang lupat wangis. Makanyan mo naman sana, king kaya katang pamibiyabiya. King misa, midaone. Salamat, King Diyos.